Merci washabiki wote ambao wanafuata emission La Vie des Stars. Siku mingi hatupatikane tena, leo tunasema tuko na nyie ndani ya emission La Vie des Stars. Tunasema juu upate visibility yetu na vitu mingi sana, yani inaomba unaingia mkonti yetu unaandika John LP King One Love, utatupata bila wasiwasi. Tunakuwa na msanii ambao atajipresente Net Ezalaka. Jambo ndugu yangu. Jambo sana, jambo LP King. Habari mtu yangu? Mzuri sana kabisa, mzuri sana. Siku mingi upatikane, najiuliza kariera music na muna gani? Bo siku tusipatikane na hasi tuko ba artiste wenyewe tunapenda tuanje rekile juu tuweze avance. Ndio, ungekuwa mtu mwenyewe unapendaka tu kuavance bila kurekile, na hakuna kitu cha maana kile unaweza fanya. Merci. Wapenda wasikilizaji ambao wanafuata emission Mr Pembe Net Ezalaka, vraiment tunasema endelea kufuata video mpaka kumwisho ili upate question ama ulizo ya kuuliza ndugu yetu juu ya dini ya music. Vraiment leo tunakutana tena ndani ya plateau ya emission La Vie des Stars, maisha ya wasanii. Ndio kwamba sasa nasema La Vie des Stars, maisha ya wasanii. Msanii wakati na maisha moya huku na huku yote, hata music ni kazi. Kafata. Okay, merci. Première question tuuliza evolution yako ya music kwanza année 2025 mpaka leo inafikia wapi? Evolution yangu ya music kwanza année 2025 mpaka leo inapima evoluer. C'est ça. Inapima evoluer, tulifafa makonsere ile maneze zilipita. Ona hii année nayo enjoy sasa tunaangalia sagizi tuko na pandisha. Nipandisha. Na 3e mois, 4e mois tutakuwa tushafikia mafazi moja hivi kule. Comme ça bafane bote bangu ba Mr Pembe batakomprendre que manake mwanaume kwa system hatirika. Merci. Watu wangu wasikilizaji wapendwa, mmekuwa tufuata. Leo tutauliza ndugu yetu maswali 2-3 concernant concert ambayo ilipita kwa année 2025 Net Ezalaka. Vipi? Concert ambayo ilipita kwenye espace TikTok kama si trompe. Espace TikTok ilipitaje? Kwa espace TikTok ba mingi batemo wenyewe wananiyoa kameme na wenyewe walikuwa sur terrain. Concert avec Dieu. Mungu ndio vyote me concert ilipitaka bien sana. Ilipitaka bien. Bon, na ba mingi wale appreciate. Yana tunakuwa na besoin tuko na fanya vya hatari. Ile yenyewe tushakafaa. Ishakuwa deja paka bana. Sasa yenyewe inaomba tunafuata na ifu vya zaidi kushinda vile vile tushafaa. Asante. Okay, tutaprofiter kuuliza ma question fulani par rapport na ma chanson zako. Ndani ya career music ushafa deja combien de titres kwenye mtu kabisa anasema kebo ni ingie mkonte kama ya YouTube ama konti fulani sio nipate masonke zake vipi? Tapasha ambia wenyewe unakufuata muda kama na huu. Combien de titres? Bon. Wenyewe unanifuata sai nishafanya chanson za mingi. Pako na sahau. Ningeza nishafanya chanson za mingi siweza kucontain. Ndeza kukuwa na content ndio zenye kama mimi nafaka kisha zinapima sikilikana. Zile ndio zenye mimi nakoka na mimi na bara mkichwa. Maana zenye sikilikana. Mimi natoshaka tu par exemple hazitapata ile chance ya kusikilikana. Zile senzi zikumbuka juu za mingi meze zinasikilikana mimi nakuwa na mimi nazibana deja mkichwa. Merci beaucoup. Okay. Mr Pemba, unajua watu mingi wakati wanauliza est-ce que Mr Pembe comme musicien ya revolution ama namna gani? Est-ce que unaingiziaka beat gani unajua kabisa hii ndio yenye master mimi na yo? Bo, unaona mingi wanajiulizaka sana kama mimi niko revolutionnaire. Donc artiste wote mimi nasemaka ni revolutionnaire. Artiste wote. Na wapenzi naye. Donc mwenyewe tu mu muziki, mwenyewe ni musicien, ni revolutionnaire. Deke unaimbia mtu ya mapenzi na ni revolution. Unaimbia mtu concernant société yetu ya vile na ni revolution. Maintenant c'est tuko artiste wenyewe tunakuwa pale kupana message kote zote. Unaweza nikuta sasa ni shingia mu revolution. Maana pale revolution ni bana. Sasa ni chafa revolution par exemple
Juu tunaimbaka ma muziki za kalite yote. Haiko sema tutajilimite tu kuingia mapenzi kidogo. Tunaingia huko mapenzi, tunaingia huko tunaimba par exemple kuko watu wenyewe hawaheshimiani. Yote tunaingia. Deja ile ni revolution. Jove. Tunaimba par exemple kuko watu wenyewe hawaheshimii, kuna kwa baba wenyewe wanakuwa bawerewere. Tunaimba kuna kwa mama wenyewe wanakuwa nao bawerewere. Maana sisi tunaingia fasi yote. Juu ukiimba kitu kenyewe hakifurahishe mtu deja inakuwa revolution. Tutagusia kidogo, eske wakati Idengo alifanya est-ce que tutoshana na nini bwana? Titre ya hommage ya ndugu yetu Idengo. Oh, c'est bon. Wakati ndugu yetu alikufaka tulifanya chanson. Ya bien ya Idengo keso na me repose ya paix. Tulifaka chanson yake kabisa. Iko deja mu mitandao. Hommage Idengo mkondi yangu wa Mr. Pembe officiel. Kuiti deja utaipata kabisa, sa probleme na watu wa mingi washaipata. Ndio. Okay, merci mpendwa ambao unatufuata kwenye mission La Vie des Stars, kitu tunaambia kusema ke musicien donc unafanya promotion net ezalaka vraiment tusiko tu ba musicien benye baongea tu mkinya abajulikane. Unite tena jeune LP King, tuko na Mr. Pemba kwenye emission La Vie des Stars. Mr. Pemba, kwako wewe tusingie mpolemike, tusingie bitu fulani. Wewe hapa Mvila Beni Misiga ni muone kwanza unamwogopa kwanza kusema ki huyu kabisa kumie atuseme ke atuingie kupolemike. Mais tunaangalia njo balance nichezalaka. Kumisiwa mimi naogopa msase gani kwa juu hapa msiwa hapa Beni kuko ba misiwa mingi sana. Kwa niveau zetu barumbiste, ba revolutionnaire par exemple gizi wao unasema na wengine ba majare zingine. Kwa tunasema ya maniveau zetu. Sasa tunasema mfano barap. Akoso nigiza rap kidogo. Mimi napima rap. Unapimaga. Kwa niveau yetu ya leo musicien gani wanaogopa wanasema ki huu nikifika saa mu generation yangu. Mu generation yako atamekea ma generation ya yule pana. Mwende ogopa. Hakuna. Kama iko tu mu generation yangu sina mwende ogopa kabisa. Hakuna. Si. Maana tunashukuru tuko number 1. Sina mwende ogopa. Ndio, hata hakuna vya polemiki wote mimi napenda sina mwende ogopa kwanza. Ndio. Mimi najijua, mimi najiamini. Merci. Utapasha tunarudia nyuma kidogo, anza muziki ya gani? Bo, mimi muziki nilianjaka kuianja tu ile ya kupiga mangoma manini. Mpale kwa registre mu telefone kwa 2015. Na uliona kudani ilikupatia kwa courage. Bon, nilikuwa najiinteresse sana na muziki kwanja za nani za Amerika. Ile ma instrumentale zile za Amerika za Bariki Rose za Lil Wayne. Ile ma noko ningisia marape ile ndio muziki zinaniinteressa sana. Sasa nilitoka kule kakapenda tena nikakinga tena ma instrumentale za Tanzania. Après Tanzania ndio nikanja. Donc muziki yangu ya kwanza yenyewe nilifaka ilikuwa tu 2015. Na mahali sponsoriza kile muziki ilikuwa Boss nani Kangit Benengule pale. Kulikuwa Boss Mar alikuwa na espace pale ndio wakati ile ya machife na nauzisha pale machife ndio mwenye alisponsoriza kile muziki. Ikajulikana sana. Sana ndio nilifuata furaha ya muziki vile. Na akanikoseke ya etu artiste nini. Nikaendelea tu leo. Merci. Tufanye kampela mwa chanson unajua. Il fait plaisir bashabiki tu tufuata muda kama nao. Chanson unajua kabisa. Tufanye kazi ile tufanye bien special. Tufanye kazi tutumike mpaka kesho. Imeandikwa tutakula kwa jasho na kazi yako unayaona kwa macho. Anayekufungia njia ndani ya kazi yako muombe Mungu ndo anayejua kesho yako. Ufanye kazi ili upate riziki yako na kesho yako itakuwa mazuri yako. Tufanye kazi tufanye kazi. Tufanye kazi tufanye kazi. Tufanye kazi tufanye kazi ili kesho tuboreshe maisha yetu. Merci. Oui, merci mnafuata ile acapella kwa washabiki wote tunafuata emission La Vie des Stars. Tunatafika presque fin ya emission. Vraiment tunasema merci batu benye bino na tupenda, baendelea kutupenda, tuna muendelee kutupenda vraiment. Merci kwa
ba directeur bote benye bana acha leo tupande angani. Vraiment tunashukuru sana Radio RPC emission Wake Up Music na bandugu wetu bote benye banazoea kutusapoti kwenye akili kipesa kama kawaida. Mr. Pembe, message atuseme message ya mwisho. Jo mwenye ata daejo asimasa message ya mwisho jo nataka pedale. Okay, message ya mwisho kwa shabiki ambao wanakufuata ni nini? Message ya mwisho kwa fan yangu enda bambia kiba kwe pasia kwa mingi wanapendaka keno artist yao afate kwa manivu mwa hivi. Bo ile tushakuwa na katala. Nye muzikaze mko nafuatilia ndio wenyewe tunafaka. Actualite kenye tuko nafaa. Disipe kitu kenye ni kizuri tu kinomba kwenda nako pole pole. Na bafane wanapendaka donge leo ufate kwa ushanje, ufe nini, ufe muziki. Ulipika muziki kuvuma mbona kusikilikana paja? No. Kitu ni pole pole. Okay. Kitu ni akili. Unaendaka nako ndio unatumikisha akili. Ile nyenda mbea bafani. Mujikaze mtufuatilie sana kondi yangu Mr. Pembe, niko TikTok, Instagram, Facebook, donge kuma kondi zote niko akosa. Merci. Pena msikizaji, tunafika presque fin ya emission. Mwa mabanga ifai bien kwa ndugu yetu wao nakufuata. Ndasalimia tu kwanja wote wenye wananipenda. Nani Mezoyeneka Rafaele. Mezoyeneka Rafaele Ngeleza. Ninawasalimia sana. Ninaona Mama Zuba, ninaona LP King. Ninasalimia wenyewe wanatufaa kwa tupande angani sai. Mina msalimia sana kabisa, mwenye kuna faa vitu wake pale mina msalimia sana. Ya maana ni kuungana kwanja. Tupendane, tukue na akili moja. Tuende kukimoya. Tusikwe mapolemiki si wa artiste. Tungalie kwenye tuko naendea na karere yenye sisi tuko nafaa kama itatufikisha wapi. Tujikaze, tutie esprit moja mkazi yetu. Tutie kazi yetu ikuwe donge ya nguvu sana. Tudefendre muziki ile nilikuwa kwa zamani, tudefendre leo irudie tena bayoke beni nako tena muziki shikala. Merci beaucoup. Mpenda msikizaji ama mfuataji mwatufuata muda kama na watu wanasema aksanti na tunasema shukrani, kwani haukupoteza muda kutufuata emission yetu La Vie des Stars. Ukipenda kuwasiliana nasi namba tu iko tu pale ambako unaona kama itafaa kitu kia maana tena sana. Tuko fazi yote unite jeune LP Kinga, tulikuwa na ndugu yetu Mr. Pembe. Songo. Merci beaucoup, tupatane kwa video ya kufuata. Dalibu. Merci.